là Thái về số choreography Thái là Thái vì sao có được Thái dân Thái sẽ đấy nhưng mà Thái sẽ đấy ở đây khi mà Jubilee này Jubilee vì vang ấy na itum ring phan này akasi salam sa kuin rock na Jubilee ring pha mai no the salam sang rock lo ja akasi Jesus Christ hi thot chan we prohone na si sim khurwila itu kato ngawi thot chan leisare jiwi akhwa jeba Jesus Christ ne angya itum kato kha nganang rum ga haine Christally shikasanga mijili the blessed hope so kamiya kachandi leipalunge kajingramli Reverend Samuel Lee in a kalaka masampanga apamji kajingram manimare in nimonge kajingramli ibravely masampanga ka iji ka zingram ne da makhui marada lari ka gapiya khana hangai thaka ka zingram is a place itum verishi ka sakta leishi khabai magapi khabai mali khabai masung lagaina ring da crystally khawasang sak laga kharing ji ka jihana ka ya jingli itum ring da khalai ne ayaji creation pangthem he begins and ends with Christ. Prawi pangthem he Christaling soda hopoke Christaling soda tangre. The Creator Kasakwaji is the beginning how Pokamiya lage and finisher of his creation. Ara same the kaleji katangai na tangda same gi giji a kasa akhawaji lage. Ali idum face to face. Mai aina mai thanga sambangre. Mashoy lakla Jesus Christally na aina I shikasangaping face to face karajan kasa sambangre and the Father knows. Ito mo'y kasa kababri vrajin na taye katharan wine katharan sambangre kala kajiji that triumphant jaga khayu yajimisho ji ana taye ana itumli raho kuira katang mobile la Christian na munghaura kajingrao pingli saman kami Israel shangtha da khanili bichar sara mi abavana ijijawi accounts ringda lelaga saga haiji mi abavana ijitang kamatha saye jitang chakashi saye jigatang jitangji ina himatuye ina yaurili hita da thane ina hita da kapiksai hawe kapiksai di ila mathai ko Tangkhul di kathara ka so ya kathara ti ne kha tuhi ka khlat le ji ko kapik la ka tolop ka za lei sapa pa ka ji mashun ne ma ka sa kapiksai katong ji wi account ji varivrawi mangali mira mathada ringe masungda ringe ka gusunga mirin ring haire ka ji iwi talent ji hita da sahaire ka ji
display sare a kontina hida the vauda pangla kaina vauda hange sauthat kahai yau nau chi pangshap Kashung Tangkhul yang khaya gaka tekhamate kala masot sampang ngayi lak because he is the Lord of the history. Itu mi thot chanwe akhawa pangshap jiva Jesus Christ mange amang itum khayuya prohojiwi khayili ngayin de lay Jesus hi thochanwi prohone amen aring thorwa thakha Jesus Christ hi thochanwi akhavane prohone jakha do I have iwi uklung hili mission heart malay khalajne mission heart ka jo ka khalata ina sang haji karam lagaina I want to tell somebody Christ thojan we akhawa we maramli I pau hasok de lela ili assign sa gaji khile idum church gospel church pau ka ha shoka church sa de lela shiba sa de kaleya church sa de lela is our church surviving church ring de kale church la sa de lela is a church moving church Ngatulaga mikatongali with mangla ninga ena ngatulaga wat sadalela chimaninga ga mangatulagla ning masoklaga lagla lekla is a church living church idumi church kringa church sadalela Dr. Tusemna Patkahi Christian hopo kamine awosisali reveal sahirasai awosisana aju I rimpaya hongman we pastor tangdale yauno pin tangdale awichi kurchi likhlene living proof awosisali Verena chithe hai rasaye patkai Christian college chili sar ga chije tu sem ma thai samne tu semli ramthing chili khui wala ka awosi sana sia sami de I khurjan sai sia sa ku bai la ko chu yong lo chu sim ngui huk ka na sa ga hai dang Kongwe church building sa gai chi na mathai mala tisem mathai mane atam chili tisem graduate salaka chachai kha America walaka America when hanung laka college sara jaina chumuke diba chili ho walaka sisana maran ga apam chili ali thanwada college chili sakang sake is our church Itumi church Pongkamia church where we atui alamaksha church sadalela Itumi church he taragaji where varana reveals sangkamia pangshap sangkamia malay tula yaron ngalaping Kanawa next generation hi natum na singre. Ito mo Tangkhul wi thotjan hi ari rasungda masung la kaina reveal sa kahai
arila kangaruma mathairangai. Just recently, kajijawi 125th year ka Kashunga Jubilee jila ngatay da mayon ki chahire. No problem. Kajija mayon sarano akawi thojan jila Krista ne akawi thojan jila Krista wine. Problem baba ine nane na ihi raman gathane khayaw aje chipine khayaw ne aring thor ina Jesu Christe we chanjam tuiji chiwi bang pasok khang ngasa khangai ne latli da simli palaka thuk bai da machuk sai thojan aka phaing rungai Baptist we thojanli William Carey Serampur Trioda ashi kathumwi kharjan hi mamalai mane Kolkata li Joshua Marshman William Carey kala William Word ashi kathum hili Serampur Trioda 1818 li ashi kathumna college University Lingkaji. The oldest university in India, currently continuous operation today. University katum le saye. Jubilee Kashung University hi shoke. Really Serampur University continuously in operation ringwad khalehi Serampur University hine jane tumai kadam na pingli Serampur University jili juwa jingli academic chui lage wang saklo tam saklo ji chui wang hang lage to train people in ministry in the growing India today. History ka piping na growing India hili. Actually to my church received theological education. Itum sambang dalay from this university. Scholastic sala kahay, mission oriented sala kahay, general studies la. Different subjects we atingli ashi mga wala kay nukhuy dalay. To every tribe, to every nation, and to every people, Christ, Jesus Christ he, University Jewi, Thojan Jewi, Prohone. And that is why it lingers. Jewi bangay he matila. Moving sadakalene, living ring the kalene, prohowi sokami mangaina. Now, the return of Christ, Jesus Christ is the climax. Climax you make up with the zenith point. Jesus Christ na ladra lui ro ke chi isi ka tonga hipahi paila ka na mokuya sai Jesus Christ ladra lui re he thojanli climax ne jide hina tui make up ka ja point ne as Jesus the Lord of the history Jesus Christ hina thojanwi prohone ke jili reveals hare Jesus Christ hankra jili juatamli every knee shall bow nana ajwa you will deny him ajwa na makorum ngai mare ajwa na
Nawi Wajina Sagmay the Lere. Ajuvana church Makangai Madalere, Shimli Pom the Kalabing. Ngalang Zada Kalabing. Business Hakataping. Today you are very busy to attend to the church. Meeting Kagigi Nangalang Zanaida. One day, be very sure. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Proho Jishuhi Totan Hiwi Proho Lake to the glory of God. And then the end will come. Jili mirin we bakatang ngaji na thay ning rei khak suk kai yo kareli I thay sa si je chong kareli ili isava na ring ji thay sa si je chong tam ji thay sa si je chong. Don't tell a lie. Keep back a mug of big by Mare. No, Kanaga being now, Sharano, make Kraping now. Bible Jiparano, Achui Otsak, Jitang, Bichar, Sagi the Kalene. Makamasung Otsak, Psycho River and a Bichar Sarada. Yam Kokaina, Mark Hamta the 100. Bible League of the Go. Mena Yao Natay the High Ray. Na Yao group Litzandraga, May group Litzandra. Chiliva Maite Kuki, TBCA, TNBC, Mukhaili Mare. Chitangjiva, Katonga group, Yao group Ji Yao Litzangora, May group Ji May Shonga Hora. After that, Takashi, Kamashung, Makamashung, evils and wickeds and righteous group. Ji Kashung Hora, Mayfulung Li Horsandra, Makamashung Apingji, Laka, Kamashung Apingli, Saman Mira. Christ will clear. Jishu Krista Amashana. Iproho Hopokamia di Iko. Your entire life Nali Parata one wayna. He rasunda inanali Nanaura Kamiko. He will clear his righteousness. He will justify his righteousness. Gee, Bible we talk. Matthew 13 41, 42 jilipa ka theura. Saman mira Matthew 16 27 jili changaire. Righteous kamasung kangarong ping jili reward mira saman mira. Sit with Christ. Jishu Christ ling a sopam ra. Jishu Matthew 19 chipawas. Only Christ can disclose Jesus Christ mangna kamashungaji termire the purpose history thochan hiwi purpose hi hangmi kashapaji amange history closes history kalivatangra with Christ reigning as Lord. History thochan hi Christian auma sada prohone the declares halaka watangre Revelation chapter 1 verse 4, 5, 19. Jesus Christ na umpam khong lipam re katang mawaila ana Ogutui kato ngajili mung haure
Isaiah 13 we 11 jili. Isaiah 13 we 11 jili. I mapasok ngai lag le pasok ne. Apuk apagana magaphawi bang ina tanti mira acha hangai sai wo he. Hangai sai kapiai sai kala makhaya pingli khayon khamang wi bang khayaning khanganing langgaso ngalat mi haura sa ka shewi hiksor ka hai nem tang ka sakre cho I will punish the world for its evil. The wicked plans kamatha plan masala takasi plan sa ka taping magkamasunga plan jimang sa ka zataping yeah atumli I will put an end to the pride of the arrogant lang the shopping ilake the ring the kalaping jili ina awil lang the soji name tang sakhaura he taught very Nebuchadnezzar harsh lesson kasak lesson me gahaya very ko kiwibangla jaga Nebuchadnezzar na awi murti sakwilaga ili khorung lo I maning la kipali kala I prohone I'm the Lord of the earth o kati hiwi akhawaji ine da lang solaga na murti sakwilaga his arrogance and pride awi langa soji sagasi ji arrogance ga chanhan magasim mili mine da magakhui chanhan makhung isi yaw ga homa wiya chanhan makhung arrogance machang mane minaba sampat hai da khi ga khui mane mi kai kana ba ya isi ojaba it just sapai lake jidale tawka there is no arrogance in it ka arrogance akaba I mahang siklajang office liwalo ara pension samagi ka jipingji nana malo ka nawi pension la masamagre you have to buy your this is too much no nawi masun nawi samang kharanji lara nana malo khu ya ka masamagre oda retire sa ka hai pingsang de le atron thangchang retire sa laga awe phaisa arui makhuso thaila jatale lak scheme ma mi je lak makhuso ke je rakhilo ji 20% mile ji very arrogant no church legacy ramnoping very shipping na sadakhle ko some officers they call themselves Christians Regine katala la paisa chaga thaya meeting leide le atumli ring khang room ne don't worry shim dolan sa laga ring re itum ngarai chai na crystally sampang re ram sa pingli ngasopam da awi pangshap leye da langgaso hair like eagle jaga eagle we he took salaga pai ta jong his hili bird nails and bird clothes chilling a soda ring room holo the very ran ali tanti mihawe ki wangla jaga 7 years animal like state ko za la ka mi gu mo we za ti ma zang sakla tanti mihawe until he confessed ana ning mang teirang la ka ena tangda ali tanti mihawe he humbled himself before the Lord
Jubilee ya imagine punga we pro Christ ji iwi pro ne the very na maning la ka te malai phalu manai ka ji phani sak. Another hero Bible another hero akale de kaleji kibakla jaga Belshazzar aunga ana kathara tenkot ji magathara zam mangda pro we kathara shimwe na kui ka kathara tenkot ji aina zam khamang tharan pakoli ragapiye la sa ching de le mi ka tong la ji sa thai ka khalati ka changkhat ve ithum le ka hang ne pakoli ragapi ji ngalang da ji wi ka khalat ngalang da ki pa ka khalat ma thai sa ma ne kha tui jin ki hangla jaga aringya nawi ungram ku bhaire Persian kala Babylon wi pangli misang haire he was killed ana saka ma khaju wi bangaina kathara tengko di itung wi uklung kho. This is the temple of God. Very rawi pam khawai ngayin khawai uklung ho ising ra shipping. Aju in Jubilee hili thar ko yaw sai. Let us clear this. Let Jesus in. Let Satan out. Tui ka hai mirinli na we thought janli Christian mazang la ring ra sa ka. Handwriting ji mag bi rang la ka. Everyone was handwriting he hospital li bayang lo. There are so many handwritings. Na cancer ka zahire. Handwriting on the wall. Yes. Ji pakoli ka kapine. Cancer stage ka thumli bahire. Kamatia naisang haire. That means ji bahaya kabo it is incurable. Marai ising ra. Ok mau pe ngai kle na ra pe ka sang ka mau pe ngai kle mi ko mau pe sa hi delicate sa la ko cham khor aria rai mang la ka shai la ka no mring alo ka ma tha ka sha ga za la ka no we very rawi think god hi mam khaw sa ka lo. This is the living dwelling place of God Christ. Jesus Christ li pam ngasak laka lai di tamlo. Jitha ka I think na mathilak mare sanga ok pe re cancer we akonji na we mirin ma sam re mangana ngai mare Professor John Murray anakahang to be like God in one sense is the greatest piety, but to be like God in another sense is the greatest sin. TJ, and wickedness anybody can commit today. Rivrat hak ngai ayo if rivrat sang thada sangai ji if la jam na matimre sayang lo Tilang mo chipinali ning hokang sakti mati mare athai ji sayang lo na bare thau re ga jinda chaina awi ningli hai ka changai de hi sai lo ga I bare thangai ga ji to be like God bare thangai ji ne kha Professor John Murray with Jubilee it is the greatest sin hak khangai langso khangai chui khangai imang de ka pani the greatest sin hak mai thai ji morai ne da an ka hang ji anybody can commit
Malay haida kai khana sinalupali sagmai de khuisa pasine. And therefore, desire to be like God in a prideful way, langsa ningai aina, ivare thangai kachipingji, it will let them die spiritually today. Atumli mangla aina chinga sakhaura ran from the presence of God. Very we presence you in yam kahai yam so kahai kathane, filled with shame and guilt. Aji kaya kamala sambang rako. Look ya the ningai kamaji mirin chupta leiru ko Christa magazanga mirin. What about Tower of Babel? What about Tower of Tangkhul Baptist churches? Ngarai chai de. Tangkhul Baptist Church with towers haka khwai. Structural issue alungli. Ngamar de kale. I zang sa ba shine, na zang sa ba shine. Let us pray. Idum say God will turn Tangkhul Baptist. First converts we ain't hopong laga, diverting our preaching and missiology today. Actually, to my missiology lang nategi jithada thai bad liko. I'm very sorry. Ukhanang same Bible ji sing laka. Itumli hamper sang sakta kale. Structural issue later kale. Red-handed. Achu siya kasaping na tumli tanti mirada. Surely you will be punished. Kathanaping na tumli tanti mirako kajiji. This is hampering itumwi mission work here. For the last 10 years itingum thara, I tried my best. Isyasaye, charlataye, matuhere, ka iwe akonhi mashok lak mane. Icharata laga tangaure, ajukum na kanawa ngasara, tingumava, varena mayakami. Atamji I kuyaure. A friend nasot now akana. Someone who knows about you. Nawi maramli ngasot no kajigatana thay laka. Nai kapamine kamashungamine kagashungamine kamashung kamatuyamine nahi kapasak ngai mine the Katay pa jiya paye. Katna I makamusunga mine kaji. Thay la lacy jingashap. Still loves you. Nali lacy jingashap aji. Jesus Christ man. So far I know. You will take a quickly. Aya atuantang. What take a high deliver. Take a rock a high deliver. Shit ka sang la vat nga ro khao chan la mang tsek pai ma thuk mai da ma chuklo raman ka chi he maybe I raman nga sa ka la ka jine maybe na la raman sa hai pai yang ka si ping na khut lai je raman sa da khar da ka le nganaw chao ai na Thau tun nay na khar de kale ma arong chui maragli rahai shan laka sia lam sang sangai kahag lam hal sang sangai raman jina tangkaji da hai neu laka hap kuno de le na ki pakla ga ji thai thai laka le shi jinga shabi jishu mangai a kajang ngasono amang what a friend we have in Jesus. Juimang siagasane. A true Christian is she or he
without discrimination. Awili, discrimination means Kaji attitude isi sangne, isi simkurne, isi wiatea sane kajiwi, feeling malayla, Varishia Kasaluka, yeah, I should be ihina bridge sakijine, tong sakijine, iwi mangaina, mashit na sakijine, shangi, kaida kaligi, ina maram sada. Makai kawai ina alungli adhesive puncture adhesive jaga nap kapai jang ting je ari honba ting te te no je nap san laga adhesive je de nap khui kapai ya na ji sa si ke je itum katong ji ka thawi quality le si ke je I sang makai mare awunga mangamar mare sang makai marai, pray kahar makai lak marai, pray kahar kakai maram katay malay lui mane. Tiyar je kahang mahang sok ngay mane. Pray bunala kahar li lay sivat kahay wibang ne jaulo, kahar nala pray buli, chui wangay na kakai mane, kah. What mistake have you committed? Kecipaja macungai je. Kau ibangai ni ini Malaysia tu. Kau ibangai ni ini macam tu. Jisu mak azang ibang la. Ini mapiau mi ngarok tu la. Ana mapiau mi la, ini piau mi tu la. Ipreveli ina lesi lagi. Awi koyon je le ina piau mi aga ini lesi cengre. Awi kayon di ina ma piu mi tangon na ini ma misit li mare. Lagi siya aja heli razang gai tum saikor Galatians chapter 6 verse 7-8 li kalata machipat lo. Tuiji very clear vareli mangasan sapai manai. Clear masam la je. Ko kalaji ma masung la. Kalau temu cepat lo, Tangkhul mang lo ko cepat leli. Mama sungguh je thai lo ko nama tu sat leli. Minna ma pau hasok tat leli. Leisaka. Don't insult yourselves. Na kalau temu cepat lo. Very rarely mangasan sapai mana. Whatever a man sows, nana yausang kahaji. Nana hat pem re, mirini kongra tu yon thai, matisok kahaji latung eh. It comes back, it goes back, it koji ili raluye. So katana ping, kathema ping na, mirini kongra tu yon thai, it koji. Oh. Nana matisok kahaji, the raluye. It will bounce back to you. Mi thira no the nana kasaji. It will return to your son, to your grandchildren. Chokai, kangaronga mi. Hiranga inga nisaya ara roraire. Ina tuiga taili, samis na mahangla. Ina tuiga taili na tangda. Miwi, kangaronga miwi now ngaraping. Miwi zat mapoza mane. Sure. Takap makangaronga bingba. Miwi zat poza re. Opposite. Ara azawa chungda. Where we saw committee, samang da matai sangai jine. Ka where lima katay asim kurji chui saye nema man haure jine. It is not a mistake. Kangui maning mane. Kalatawi ningajang atishuda lingsangaka kesui hat kuira. Manglawi lungli lingsangaka magashiman mirin hat kuira. Your testimony. Nawi testimony he nawi thotjanne.
China no we thought janji Christian majang saka ji meaningless ka kalat malay mane. Your church thought jan. Church we thought jan. Church ba mission ne. Mission makalay church ba kati ne. Idum bareli thay hai de thangaji de hili masod mi bam da rivran ni aung da lela. Arriba la ka sign tung da kipaka ka kalat mangana la ka. Meeting ka kai maka ka maphamane de ka ma thamla. Joy ba kai na meeting ma ka ping na. Simli bam la ka meeting ka la ana ka chang tu ma tu ne. Ili ba si sang la ka. I church ka la khamasung tu khamasung wat masal la ka. Thaka church ka hi masung la. Hina masung mai la ka ji bichar sa da kle maning la. Joy ba kai ni tu ma yaw na yam da kle maning la. Joy ba kai na barishi tu na barishi ka chung ka sam ka hai maning la. Christ-centered life ring lo. Jishu Christ na kamunga miring ji ring lo. Jina nawi miring we thought jan sara. How long? Na kereng ka vere we mangawe na ngatumba verkle jijang. Ili la hang juko. It speaks to me a lot. In a hiba man la ka vrivra. In a executive secretary ka sada. I don't walk the talk. I don't talk the walk. In a tamji take a higher, they should have immering that way. I'm drifting away from the truth. Kasankare, Rivra. Eagle the Ingachina Gijiko. How so say it he? Ninkarik like in hunger so go. Tamji take a higher, they should have carrying. Aka. Chilikiwado. Walk the talk. Talk the walk the gun, none of carrying a. This is very suck. Very suck. Jaga suck ke jiko chef ji ti ke teo ka manat din. Chef ji ti mu ti ngai nai de kam ti thai jong. Kha ka chang khat this is very difficult to explain. Now rabina ababa khani ngamu de khaleji now rabina kasai ka yang laga isawa masung isabu masung thai jinda. They know. Taka mai na ji itu my church Jubilee mayon ngarok tele golden Jubilee ba makansa ra. Ngarumphung 64 ga jimane hilira ga pom ji varesi sal ga ra ga pom sare. Maka piklak lahang siang, hiba ku church hau ko we Jubilee kamayon ne. Ka itu mo ya abong ra hilira ka pam pioneer pingdi they were Christians earlier. Here cosmopolitan city ne. Ku ka chung ka ngarum la ka ra ka pam ne. Itu mo identity ba Christe wili khalaya. Identity ay na karing ne. Legacia Aja ragati takale manglaping psycho rally he chishatauge no we thotan church we thotan sinalupa we kakahau langa so we mirin katong aji kai tuing sa khaulo sang la kai na ring lo cham la kai na maring alo Itum kipaka mo chama ne. Kaya nahi missionary ka salo. He iwi message ne aring tor. Jubilee sign laka church we mission strategy malaya ka mangla hui ka bai kamo mo show mi ka the church is death. Kati church ngasai pa ye. Nala kati missionary ngasai pa. Students, you can be a missionary in your school. Nahi missionary ka sapaye. Catholic school tam laka I Catholic saur ka jimaning la. Word tam ji kamasunga word tam ji Tangkhul laka ka kasunga achai ka thaya mushun na khui ka thaya. O ka tiwi maram li ka tong athai ka shapa misalo jinda. Taka lai tamaga thiam ka wai tamradala. Church li Jubilee sa ka war Jubilee wi mission strategy lay palong radala. Kiwi bangla jaga
church we thought jan here Christ he pro ne ke ju we thought jan ne ju wang na aring thora jang ga missionary parents missionary teachers missionary contractors missionary farmers lui khwa ping na wal ga pau ma ha sok re mare kan we lupa akhamang la church li ina pau wa da ma wa ha sok re la I we lupa thara hi na lupa phanga hi na kati ta missionary a ko we char mid viral no the bring church li ra chi kat lo nana chi sa khami we aman chi saman chi nana sampang ke chine ran so mi no itum missionary zil ji leilaga Christopher ngakai ka high church mani mane ngakai ka high uklung mani mane sang ka kai li ina nga pai sa ka ibo mang pai lak mara nga lam sangai na ri hon po sai bai energy es we wa ngai na nga sa ka ngai chung khle ma sangai lo now na live ran na pangshap mi da vareli ka thaya mina chairman aunga saka ram nga leji rer sangre rai sangre christali ka thaya mina leadership ku ya ka ring phare chingri ga hasam bangre idum psychology ran so mi da jisu christali shit ka sanga mi avu salaga shim hanung sai ran so mi no man